whawhetai a te oe tama. E le nao le aso nea o aso uma mato o langa le tua. E mato wawai atu le tua i au whamanu ianga o tele ma whaulai le tua. Ai maise le tua o le whau matia ina i mato. O nao loa lofa sili sili ese moi mato. O ai lava le tangata le tua o e manatu mai ai. O ai lava i mato le tua. O e manatu mai ai le yaso le tua. Leo o tuina mai ai lo alo pele o Yesu Keriso. E fai masui moi mato le tangata masala. Le tangata mi o le ama. Le tangata e le ama. Ai whawhetai tamai loa lofa. Loa lofa muti muti male tamai fōu i tai aufa. Loa lofa tu noa wa lava matotoe e tua. Whawhetai e tua. Wawana le se noa oe tamai. Mato te le mawhaia se me tasi. Ana le se noa oe le tua. E mai mau le matou maftanga neita e au. E iso nao maa. Ai o matou whapea atu mai le taele o matou loto. Whawhetai le tua. Whawhetai le tua i loa lofa maloa ma le lei e le mawai. Whawhetai tama. Mea sili sili mea le lei we e whaia moi matou. Whawhetai lo whamalo loma le tua. Lo whamalo loma le tino ai sili sili ai e mama. E ui lavo le pesi mai peo le nei whamai. Awa mātou tutu ma le pātua tua. Ma le tani toruma. O lo so e kua oe sama. O oe o le tua o e o na rapa. O le na te whamalo loma i ai mātou. Whawhetai lo whamalo loma le tua. Toto Bahia, oh, Fala Lava, Mato, Malo, I let you. After let you, I love my Mato. After Tama, I tell you to love for in I Mato. After let you, I love Lofa, tell him about Laimo, Mato, where they love you. They love you, let you. E mawhai o na whamatala ai le tua. O ha lofa maloanga le lei moi mātou. E pau lea ta mao le ofo ina ato mātou tamata ato toa i ate oe. I a vea le nei e ka le sia le tua. Ma le mātou tapua inga i ate oe le tua. O se tau langa e mu. O se tau langa e paia. O se tau langa e maria le tua i o ruma. Ngai nei mātou tama. Mo oe malofina ngalo le tua. Pālawa aso totoe le tua. Ia whaungaina mo oe tama. Aftai mea uma oe whaia mo i mātou. Aftai lau fua i le tua. Mea uma oe tuina mai a wale tawati na ino mātou a inga le tua. Ai mai se o le tau tua ino oe malofina ano le tua. Mea alofa ese wa wha mea alofa ina i le kalesia. Whaftai le anganga pa ia. Wa whai mafsoso ani sili mo i mātou. Aftai le tua i mea uma. Wa ia mātou mea uma le tua. Koe tuina mai mea uma tamaha. E mawhai o na mātou ngā lulue ai le tua. Ma tāpua i atu i ate oe i le anganga ma le whamao ni le tua. E le tamaha. Mātou te reo mai mani mana onga nei tai au. Awa e sila fia mea uma. Awa le nei tai au. O le anganga whaftai. Whaftai tamai mea uma lava. Whaftai fo i le atua langa iei fo i le isi tua le whaftai. O le whaftai le whatua tua. E ui e leiva ai le tino mai. E ui e leiva ai le tali mai le atua e mātou manoa. Ai mātou te whawhetai le tua ma le whatua tua atu i a te oe. O umane sa nia le tua. Le
tali o matou mana o ngare atua. Aftai la yeta maa. Aftai le tali e ino e matou le atua. Ko le mi inga. Fafo i atu ni ate o e tama. Amanuia mai o ele atua matou sau ninga nei tai. Me umora matou whaia male a nganga whaftai le atua. Ia tu mau ia te o ele mi. Nei maso uma. E o ele whawawau lava. I le swafa sinisili o Yesu Kiriso. And everybody say, ai samo pati mo le tua nei tai. It's good to be in the house of the Lord this morning. Say amen. I'll tell you there two of Moses, you have no time to tell Poto I love you for my mom, you are going to be in like a tour. You know, sounding of a pito for you, let Tato sounding of a time there too. Say amen. Thanksgiving truly should be every day. Amen. This is just a day that the nation has put together to celebrate it, but I pray as a church, Thanksgiving is every day. That's why the Bible says when you enter into his gates with thanksgiving. So take me time to tell you, na ia foi nao le tau langa ave le atua e ave ma le anganga whaftai le mo le atua. Le foi na tau sao e whai tatou fua e nei tai au ia whai lo fua e ma le anganga whaftai. Say amen. E lisa nga pe e uro ke mi ka okul fua e pe le fi whaluku e pe o sui lunga o fumu whape le foi la au pe ia nga o ngaru e ngei mai aso atua a te whamanosi atua e awa ngei ngalo o le atua nganga fua e apul manosi atua say amen. Every day is not promised, but because God blesses us with the day, that's why we need to give him back our everything, especially when it comes to our time and also to our money and everything that we do. Remember, we give because God gave to us first. And so today as you give, I pray that God will bless you. Faya malofia fia, tu atoa ilo roto ilo foa ilela fai nei tai au, amen. Faya ke la munga ngā kala no foa i nei kai au, ya famalosi apia ki oe. Se koe famalosi fo se amen. Wai ai au ngei fai ai la ele kai a kule lua skulu marsela. A alu ane lua se lau le meke aia, e alu ane lua se lau ele kai fa pichu. Ai a o lor foa, e pe e kau musu e kamo le se lau, ke na ngā le se lau, ai se i mai kala, i kane sia, fai me le leimo le tua. E sili aku le foa i le tua o e mau, e ngai kako ke whawhakai i le tua nei tai au, amen. I fai me le leimo le tua, a fai ke fia manguia, ia fai se foa i le leimo le tua nei tai au, a ia whamanui atu le tua i ate oe, I lau foa i. For those of you who are online, there should be a link on the bottom that you can click on. And you can click there and you can give online. We want to thank you for giving online. Thank you for partnering with this ministry. We pray for God's blessing over you as you give to the will of God. Hallelujah. Hallelujah.
worship as you give this morning. Sacrifice his life.
tauni le koe hei se ki ngā inga. Le koe hei se ala e usu poi se ngā luenga. Amen. We're looking forward to the day that he'll come back. Praise God, praise God. Yeah, alola me whamalo si tato I kare si o nei tai au. E tato o le upo le atua nei tai au. I le asa wharai e nei na mātu sa whai e le sa wingo le ngona tana au talo o le tato kulenga. E ma whaatai le atua fwoi I le ngā whasa nina. Ia sa wala ai kare ngā kue mai o le anganga o le atua. E o le ngā pō sa whai e fwoi a se ai tema fwoi o tato whanau. E whai masui fwoi tato kulenga o la tō ma le Kalesia leo New Jerusalem leo whai ke au e sumai a Steve. Ia lea sa whai masui fwoi nā pō. Ia whai lato presentation I le atua. Ia mo le nei la aso ia te roto o te le o tō le loloku le asfarai. Ia la o whai aku le au talbo. Ia tā pena mai lato ai te manei tai au. Ia se I mata mai mua tato I Kalesia. I le mānaia ma le mata o fie. Ia lato ai te mawalunga I le mihinga I le tua. Say amen. Ia ai o whaatai le tua ia o lo whaungaina tato whanau. E ona tau whai atu I te lo taimi tato I Kalesia. O le luma na I leo le Kalesia. O lato o taimi ne. E tau so o tato whanau le luma na. No, there now. This now, right now. Nanga e wawa ai kuspa ia, e o ai le wanu kausama ngā whai ele e tasi ata li matupo Israelu, e tau mai ai nai nā. E le whai longa taimi po se matua pela I kiki a le atua I le whao ngā ina le whina ngaro le atua. So they are the now generation, so as a church, let's pray for them and let's make sure we set them up for success, amen. That God will move in their hearts and that in their dreams and their visions, that God will use them for the glory and honor. Ia umatu tātou tangata mātua. Ia alaua reina tupulanga le e mawhai o na whaawa wina le ngā wenga le tua. Ama le nei mai aso, yeah. We're proud of you guys, Midway Student Ministry. We love you guys. Keep up your work. Ministry as well on Sundays for today. Relax and enjoy and smile as you do it. This is a smaller crowd. This is your family. So give God all the glory and all the honor. Say amen. Amen. One more time, church. Let's give a hand as a service to God. Amen. Yes, we will.
God is good. All the time. God is good. Leia tua. Taimiu malava. Leia tua. Taimiu tua. Yeah. Você laenga na o si matu whanau na o whai atu nei tae au. Tai atu fo i le taitai o tātu atu o i la mata. Wa fo i le mana ti. O se mori mau fo i nai le mafutanga fo i lau te algo na fiafi whaktai le atua sa ai lava le nalue o le angano le atua le na fo i po ia o le vi ingai wha fo i le atua e leo se vi ingo se tangata o vi ingo le atua mea tātou te whaia o mo le atua e le o mo se tangata, say amen. So we give God the glory and the honor. And so Midway kids, thank you so much for your commitment and your service to the Lord. Everything that you do for God is not in vain. God watches, and we're praying that God will continue to use you, inspire you. For the rest of our kids that weren't part of it, don't worry. You've got a lot more things ahead that you can be part of. But I pray, parents, I encourage you, whenever the youth comes together, please, it's your responsibility. Bring your children to these things so they can work together to give God all the glory and all the honor. Yeah. Greetings in the name of Jesus.
So our Midway family this morning, all of our friends, family members that are normally here, thank you for being here this morning, making yourselves available to the glory of God. Every day that we gather is a good day to worship Him. Thank you for being here. I want to also greet all of our friends who may be visiting. I see some new faces Midway. Why don't you put your hands together? Your visitation this morning is a blessing to us. We also want to greet those who are tuning in this morning, our usual online audience, and those who might be tuning in for the first time. We want to greet you in the name of Jesus. Thank you for being part of our Thanksgiving service this morning. We pray that God will bless you this morning as we go into the Word of God. Fatalo fatu le swafa man malo Yesu Keriso, ile pa iyo tato ekalesia neta au fo. Ya ole aso po le sauninga whapitol whaftai. Ia ai langa lupo moni lava o le anganga whaftai e tauna maua ia so uma. Ia e whaatalo whaatu tato o whainga luenga e su mai fo sui whaife au. Te mai tai whaife au ia Sharnita. Ia o malato whaltua ti a konum whaltua ta mama tina se yo i tato whanau ta vau. Ma lo lava le wha ma losi nei fo i tai au. Ia a wale atua malona fina ngalo. Whapito voice whatalo whai se uom whainasia se mai fo i nei aso. Ia mato te whatalo whatu ia te oe. Ia whaftai le atua i loa se singa nei tae au. Whai ma whamanuianga ia i matou le talo. Ia whamanui atu i le atua i loa se singa nei aso. Ia maianga leile atua. Wa lawan mana onga ia i leila se whaintai le atua. O lo tato au nei le atua soifua. Say amen. Lei se mea whaingata ia te ia. Whapito voice whatalo whai tato on live audience. Nisi foi au na o le atua ma latou faletua e kalesia me se foi ia wompa anga o e masani na mai mo mai tatou live stream nei tai au ia anga le atu le atua ma whamanuia atu ia te oe. Nei tai au o lo tatou ia i le sauningo le aso whaftai. Le alaua iai se manato le amalolola i titi tatou series pe ona iai. O lea tau mawhai atu se upu whaamalosi e anga tonu ai nei aso o le aso whaaftai le atua. Ana nafi sa au ai nisi o mātou ma lau whai ngā luenga i le whaapai eino le kalesia fōu o le whale sa fōu a le sunga le taitai o le toe ino le tātou pūlenga i a te ano mua. Ma e whaaftai le atua i ona whamanuianga fo i totonu le tātou pūlenga. E le whaapea e manuia ia ngau ia. A manuia se e ka le si o kako pulenga. O kako umale manuia. Langa o ngā luenga le atua e le ngau kako. O le ke le i o le ainga le atua. O mea la nau te wha malosi ai a mau awa noa whaapea tātou te awai. Langa pe on tam whai o le tino ke riso o le ngau i. O le tino Yesu ke riso. O le lalo langi ato. O le ke le i o le ainga le atua. Ma sa mawhai la o na awai nisi o lau whai ngā luenga nafi ia ma moli mawina foi le anga leo le atua foi le nei foi e kalesia ia o le manaia foi latou falsa ia sa maua foi ia le a nofo foi ma matamata sa tala noa lava ma le tina o le ainga ia whapea foi le sunga le awa o ia witi au matou nofo foi tonu le fale le hall sa tala noa foi ma matou mana tu natu foi wala lata foi le aso e whamanuia mai foi le atua ia tātou. You know, you can only think of, man, we're looking forward lang le fo ye tato fa moi. Le olo loma I le lo ye tato le tato project le o le fausia ino mal fo and you know, so being in that service yesterday, it was inspiring and it was encouraging, and I hope that those of you attended would also be encouraged to know that we're next. You know, not to be boastful or prideful, but that God is moving within His church and He's building His church. And I believe that God is going to do it. So I'm excited. You know, I told her, I said, I'm excited when we get to cut the ribbon and we get to walk in and show everybody these are our classrooms and this is the kids' church and this is the sanctuary and this is our kitchen. And, you know, I look forward because I love what Pastor Frank, ole sungaya Frank le ole toeino tato pulenga I Alaska sa fai mawhai launga whapitoa I le whapaiino le kalesia whamaile launga Frank o le au ngā o le whale lea ua whausia ina mo le atua wha mea au ngāi o le au ina o le upo o le atua lua o le whale e tāpua ia I le atua tolu o le whale tatalo wha o le whale
e fai mato o manga po le fale sulfa i tangata o fale e o mai i tangata le mana o mia le swafa o Yesu Keriso. Fai mai la leo la pe o le falongo longo la ile na la unga pe ona inana tu mai e le tua le o le tato fe au mo nei tai au. E toi fa malosi atu ia te oi mau o le fale le fai e tato e le o se fale o se tangata. O le fale o le atua. E ta taula ia te oe mau, e tauna tumu tātou le fifia. Tumu tātou le oli ma le anganga whawhetai. Ua maua se awa noa, tātou te whaitau langa i le fale o le atua. Langa leo se fale se tanga, anga whapeo se fale se kanga kau whai aku ia ke oe mai maulkaimi. Ai ongo le fale o le atua e ka kaunga kako fia fia. Ka kaunga iai se nau ta inga. Kaunga iai se mea whapea. Se wa lava le alu kupe ia mea. Ai se kokongi au mea ia langa lea kako kea. E au uma mea ia mo le fale o Yehova. Le fale ea fio ai le atua. And so I'm praying to today's message. It's really based and stemmed out of yesterday's message. So if you have your Bibles, 1 Chronicles 29, mua le no fa inga tupu lo nam tau pe lua sul maleiva. O le a tātou whai tau whea wa ia nei tai au. Ya, on sa mai lava i tele nei whai upu ia lango te whia nao i e malam le. I le context o le tātou launga nei tai au. Mua no fa inga tupu lo nam tau pe lua sul maleiva. O le a tātou whai tau whea wa ia i whai upu mua. Se i o le whai upu e sful malvalu. Whai upu mua. Se i o le whai upu e sful malvalu. First Chronicles chapter 29, we're going to be looking at verses 1 through 18. We're going to read it in Samoan, and then I'll go ahead and read it in English. If you have your Bibles, follow along. If you have your Samoan Bibles, we're going to read it together. I'll read the first verse, you guys read the second, and we'll keep doing that throughout the verses 1 through 18. Mua le no fai ngā tupu luas fu maleiva, ya olona fai upu mua. Ai wha ngata mai whai upe sulman valu, a whai o mauwala au mai vi ia le tua. O le a tātou whai tau whiawa wa i ai wha man mole, whai upu mua. O whai atu fo i le tupu o tā vita, i le whapot patonga uma. O Solomona la uatali i, o ia lava ua filfilia i le atua. O le tama i titi ia ma le vai. Ua te le fo i le ngā ruenga, a wā e le se maota o tangata, a o Yehova le atua. O le afoi, ua o fia i le fale o lo atua. O le mea lea ua o avatu ai mo le fale o lo atua, o lau lava o loa. O auro ma a rio, e wha o popo i mea umana saunia e au, mo le fale pa ia. O au e whaia i mea o auro. Ma a rio e whaia i mea o a rio. Mo ngā luenga uma fo i e whaia e lima o tufunga. O ai fo i se loto e fo i ana mea i a iova i le aso nei. Ua wātua fo'i mo le ngā luenga o le fale o le atua, o aua e lima ngā afe, o tā leni ma le se fulu o afe o tā reki, ma a rio e se fulu afe o tā leni, ma apa me mea e se fulu ma le valu o afe o tā leni, ma ua mea e se lau afe o tā leni. O na fia lava leo le nuu, a wā na foa'i ma le loto, a wā na lato foa'i ma le fia, ma le loto ato atoa i a Iova.
ua fia fo I tāwita le tupu, ma le fia te le lava. Yo vai, e o le sili ese, ma le malosi, ma le matangofie, ma le mamalu, ma le malu alii. A wā o ia te oe mea uma o I le langi ma le lalolangi. Yo vai, e o le malo, o wha sili oe e sili I mea umalava. O le nei, lo mātou atu ai. Ua mātou whawhetai atu I a te oe. Ma vivi I atu I lo suafa mamalu. A wao tangata ese I mātou I o luma. Ma e au mau e pei o mātou ta mā umalava. O mātou nei aso I le lalolangi e pei o se ata. E le ai foi se whautautanga. Sul fitu mal sul valu fa man mole. Amen. Furthermore, King David said to all of the assembly, my son Solomon, whom God alone has chosen, is young and inexperienced, and the work is great, because the temple is not for man, but for the Lord our God. Now for the house of my God I have prepared with all of my might, gold for things to be made of gold, silver for things of silver, bronze for things of bronze, iron for things of iron, wood for things of wood, onyx stones, stones to be set, glistening stones of various colors, all kinds of precious stones, and marble slabs in abundance. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the holy house with my own special treasure of gold and silver. 3,000 talents of gold and the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver to overlay the walls of the houses. The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all kinds of work to be done by the hands of craftsmen. Who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Then the leaders of the fathers' houses and the leaders of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds with the officers over the king's work offered willingly. They gave for the work of the house of God 5,000 talents, 10,000 derricks of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 1,000 talents of iron. And whoever had precious stones gave them to the treasury of the house of the Lord into the hand of Jehiel the Gershonite. Then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with a loyal heart they had offered willingly to the Lord. And King David also rejoiced greatly
Therefore David blessed the Lord before all of the assembly, and David said, Blessed are you, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness, is the power and the glory, is the victory and the majesty, for all that is in heaven and earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Both riches and honor come from you, and you reign over all. In your hand is power and might. In your hand is to make great and to give strength to all. Now, therefore, our God, we thank you and we praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to offer so willingly as this? For all things come from you, and of your own we have given you. For we are aliens and pilgrims before you, as were all of our fathers. Our days on earth are as a shadow and without hope. O Lord our God, all this abundance that we have prepared to build you a house for your holy name is from your hand, and all your own. I know also, my God, that you test the heart and have pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of my heart, I have willingly offered all these things, and now with joy I have seen your people who are present here to offer willingly to you. O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel our fathers, keep this forever in the intent of the thoughts of the heart of your people, and fix their hearts towards you. God bless you in the reading of God's word tonight, or this morning. Sem tau po te fia tal noa tu ia te oe nei tai au, o le loto whawhetai, o no se awa noa, e foa i ai le fina ngalo i le tua. O le loto po se a nganga whawhetai, o no se awa noa, e te foa i ai I le fina ngalo le tua. Today I want to talk to you about a message that is simply titled, Giving Thanks for the Privilege of Giving to the Lord. Say amen. You know, it seems counterintuitive when we talk about giving if we're giving thanks. And the reason why I'm saying is because the only reason why someone would give thanks is if they what? Is if they receive something. Te peele kalafea ngai le tātou tal no le foai, ai le tātou te a whawhetai atu. Awa wala na whawhetai se tangata, wa whawhetai tangata ina ua maua se mea. Peila wana nafi sa whai e foi e whalo alonga foi ale le sunga foi le toe ina mo le au whainga luenga le atua ia sa tu lai foi le whale o polo e whai masu le au whainga luenga e whai ma mamoli lo na nganga whaftai I mea ia wa maua. Whai foi ma whāton tonu o na whamtalanga I le nganga whaftai I mea ia wa foa I foi mo au na le atua. E pe e whape nā foi la le wingo le nganga whaftai e whakua whawhekai se kangaka inga ua maua ia se mea. Ai a o la le kai me foa ai e pe e le ai se nganga whafkai le mea lea. E ke leo kai milanga e tātou te ilo o le isi lea mea e o se whalave lave tono le kale sia o le mea le tau o le mata pea pea o le mea foi le kau o le afoi o le ai u se tulo. Langa e tātou te whapenge, o whapenge e whai mai o, ia e loa le aso ngai, e lei se singa whangau mai, ma langa loto whawhetai, ma songa loto foai. E iloa ma tātou ai meise foi le awa onga I le nei o langa ma le lalo langi, o le awa onga lalo langi, pūlea o I o mea, alua o e whai mea ke fia mga o iai. Ai a kako o mai le upo le atua, e le o mai le fina ngalo le atua, e su e ein kako o mea, ai o mai le fina ngalo le atua, e avatu uma tātou mea, e whai ai le kau langa I le atua. And that's why when it comes to the church, we flip this thinking upside down. Because in the world, they tell you that you do what you want to do. You work hard for your money, so don't let anybody tell you what to do with that. You do whatever you want with your money. You be about you. But when it comes to the Bible, it's not about just an individual. It's not about you, but it's about a community. It's about sacrifice. It's about giving up everything that you have for the sake of the gospel of Jesus Christ. Nga iais ka nga kay lemfay nga kuwa kami.
Elis kanga ka e mawal mea le ya lang ke le lopo le ale winga kolo le winga kong le upu le maka pea pea. Pol mea pea pea solo maka kilo folo i mea fi mga o ai a. E fi mga o i mea ia e le longa i mea fi mga o ai a. A ele fa mai awonge i maua kako le a mio nga. Awal kako o mai le loko e su e en kako o mea. Awale o mai le loko e fesili. Po le ale ke leo le kupe e maua pe a maliu se kanga kai lau a inga. Po le ale ke leo se mea maua pe a fai se fa poponga. Po se fa lave lave e uso le ngeita e au. Kako ke leo mai se ka le sia. E su e en kako o mea. Kako o mai e fo ai kako o mea. Aisea ia maua lunga le vinga o le atua. Ia mule tatou taulanga I luma o le atua. Because that's why the Bible says, I beseech you, brothers, that you offer up your lives as a what? A sacrifice. Do you know what a sacrifice is? Ile whaalongo o tangata iu taia o le sacrifice, ai vava ai le whea ngainga tuai, o le mele ta o le sacrifice, o le mangu le wa fasi, there's a life that has been, there's blood that has been shed. And here, what Paul is saying, we need to offer ourselves as a living sacrifice to God. In other words, when you come to Jesus, we need to sacrifice everything, lay down everything, all of your wants, all of your needs, all of the things that you are going and pursuing after. You lay it down at the feet of Jesus and you say, Lord, here am I, use me for your glory and honor. Yesu a o lele ia aku Yesu ai ngaki lawe ele ai lava se ise lele nga o le atu ai lele e fa mai le kala ka mama o le fa mo le fa fena o maua le o lai fa va. How can I receive eternal life? Fa aku lo Yesu nga wai lo ku la fongo ye ava lo mama lo tina au nga oi au le pelo nga wai lo ku la fongo fa mai kala ka ma o le fa mai o lo uma me nga o le o monga o ke kausi fo I kula fongo o mawo I lo o mameanga ai fa aku lo kala Yesu kasia mea le kasia mea uma nga e kia ke oe alula ia kufa ma fo ai mo tangata fa mei al kala fa mei wole ma fai kanga kale fa mei wa al wese wole liu ese kanga ka ma o le fa mei wa ki nga lo loko aisia langa wa fa mua le ma o le ya ona o a o le fa mua le o le fa ba le tua e fa pe nga fo le sa o iska nga ka fa o kanga e sa o fi nga o le fa ba ai le ma fa nga lay down longa o langa mo le tua le fa mo le kalesia o le kako o mai le kalesia e le o le su e en kako mea o mai e fa ta tia uma o mai uma kako mea ave fa el ka langa o le tua fa el ka langa o le tua. We are to lay down everything to give him all the glory and all of the honor. You know, and that's what I want to look at here because, again, generosity is really something that has to be learned. Because not everyone is born with generosity. No. Pe ongo fa ku ya ki oi pe ke fo ai pe ke le fo ai ele maki vai nga wenga le tua al mele kam fa ya kwai o ke fim ngao ia manguia o ko langa o le upu le tua le fa mai upu le tua e sili le manguia o kangaka ya e fo ai le o le na te atalia inga me fa malosi ya ke oi o ke fim ngao e va ai ko manguia a ingo le kale sia nge me langa o la ua ko langa ya is fa pe o fepe e la unga mele ka o kupe langa fe musu kangaka fa longo e fa ko ua ko nga kupe ale kele yo maka o por kuspa ia le fa mai Yesu e va ai fa le a o ke vivi I lo kupe ia vivi I mo ile tua tanga le isi le me ke va ai ko ke va ai ko pe on fa ku. It's not that we need money. No. Don't hear me wrong. It's not that we need money. We don't need it because we serve a God who gives everything. But why I'm preaching this is so that you can be blessed. Because some of you are still struggling. The struggle is real. But the struggle is real because you are making some bad choices. And I want to teach you because, again, generosity is something that needs to be learned. It's not something that's automatic. You know, because by default, we're not generous. We're the other G. We're greedy. We're all about us. We want to do what we want. We want the next best thing. We want the next best house. We want the next best car. We want the next best phone. We want the next best dress. We're always looking for the next best thing. Why? Because it's all about that other G, greediness. Greediness is about you. But when it comes to the church, it's about generosity. It's about thinking about others better than yourself.
Ale fa mai la apostolo, au ngai mangakua o ia yake oi. A ia mangakua sili aku iskangaka yake oi. How many of you know fa inkai yung mangakuna? A faila fa inkai yake oi ngala wa ilolo loko. Me ngau ke fai ako ia ke oi o ka ko uma ile loko fo ile la tato ta noita ane ai ole ta talo I anga lue atu le anga pa ia ia te oi ia maua ne e kalesia le loto fo ai le loto e fo ai mamia ile nga luenga le tu alanga le singa luenga sangata anga o fai ako ngai lafo mai ko kupe ia o fai ako ngai laisko mangwia ai ongol fai ako so taimi o ole ava noa e te fo ai ile nga luenga le tua le ava no le kalesia menga ke fai ako iso se kai me fai le foi it's an opportunity. What do I mean by opportunity? You have a decision. You can give or you can hold back. You can be blessed or you cannot be blessed because the Bible is clear. It is blessed for the person that gives than the one that receives. You hold the keys. But you have to make a choice. You can listen to this message all you want, but until you make a decision to give, to step out, to be generous, to change your heart and say, God, I will give freely. Why? You know why we give freely? Because God is the one who gave to us first. And as we look at this message, I want to encourage you because here's the thing. We're getting ready to build the house of God. I don't know about you, but there should be more excitement. I'm so excited that we get to be part of the building of God's house, not anybody's house, God's house. And where his name will be exalted, where his name will be declared, where his name will bring people to God. I am excited that we get to be part of this. I want you to be just as excited. But see, it's not enough just to be excited. We got work to do, church. We have a responsibility. E kako ke le fa mo mo isi kangaka. Kako ke le fa mo mo isi e kalesia. Lo wala fo kako kosi ole pole. Ai awal kako fa kal kalesia o mai la ko fa me o mele o le mele o tu mai le tu e tai e tato e kalesia. O kako wala po mu ale kako ngalu le mele. Mo mu tato e meya. That's what does that mean? That means a little more sacrifice, church. It means a little bit more holding off. I know you are waiting for that next car. I know you are waiting for that next suit. I know you're waiting for that. Just hold off just a little bit. Let's start focusing on the house of the Lord. And I'm telling you, there's a blessing that'll come with it as we look at this story this morning. Say amen. When we look at this story, 1 Chronicles 29, we go back to the story. The context of this story, this is David's last moment on earth. He's old. He's getting ready to die now. And now he's speaking here of his last will to the people of Israel. This is his last request that he's making to the people of Israel. And when we look at this, David wanted to build a house for God. What do you call it? The Ark of the Covenant. It's still underneath a tabernacle. Awatato lole talia le tua ya tavita elema fainga fawe ole fale aisha wotumu ona lima le toto wa famaling le winga lango tavita ol tangata le na fatu langa ina tahalwe tawa umo tangata saanga le anga ya Israelu. He was a man of war, and so God said, you can't build the temple because your hands is full of blood. But then God said, I will bless you though because you had the right intention. I will bless you because you had the right idea. But because your hands are full of blood, you won't build the temple. Your son Solomon will build the temple. Aleka ko fai kau I o langa request muli le o fa mai langa tala fa mai fa auta Israelu o Solomona lo atali fa mai o le wa filifili le tua ia I lo tangata Israel o le wa filifili le tua Solomona lo atali o ia le la fai matupu o ia fo I le wa tua ia le tua le ngaluenga o le fausia ino le malmal ai fa longo la o le kala tabita fa mai o lo atali
E ui lava na fili e le tua whamai, o le tamai titi. Le ngata I lea, e vai. He said, look at my son. He said, this is my son. He's going to build. This is God's chosen one. But there's a problem. He's young and he's inexperienced. Now, he's not putting his son down. He just knows that as a child, they don't really know a lot of things. Say amen? So he's not putting his son down. I want to make that clear. He's just simply stating the fact. Eleo kalangoa mavavaifa kauvaya ya kavika longa tali ola tala no ai melo yaisol monga ela ikiki e tamaititi e vai ele yaiso malama ile mele la fai foi e sol monga le fausi e no le manmalo le tua. And so when we look at this again, this is a point that I bring over and over to the church. Tangata matutua e yai le tato responsibility o le training o tato whanau. Sila fia ka vika le lai kiki o longa kali. Sila fia ka vika le vai o longa kali. E le ka ukala la ma fai ma kua whapea. Awole wha o ngā langai vai. Awole wha o ngā langai valea. Awole ai ngā alu ka vika fe sosoangi. Fausia. Le lawa whamei ngai ka lawa wala au ka vika Israel. Sa ungi o kou. Au mai me ko kongo le a whai malu aisia. O mangaku ka vika. Whawhai go fie le ngā ruenga langatali. Mea ngā ia maua fo e tātou tangata mātutua wa lewa na ia le whātua tua ia maua tātou lea nganga lea ia raise wha lei tātou whanau mō le ngā ruenga lea tua. Awal kako whapea se whai kali ai. Kuli aku le loku, kuli o le au kalvou whamul mō le awal kuli mai kou whangau le au kalvou a o ai o e lo whangau. O le au kalvou o le au ngā sa o mea e whe sosoangi au le kiuke ma le whaiva o le whawhai le ino tau whanau o mātua lawa ia. Mea nā tuai atuai o mātua o whaiwhi au mua ngai whanau. Hei awange I maua tātou mele whapea ku aku I se waku se I sule ele o langa whaiwhi au no. E lai as e seng o le upu leo ke whaikau ai man kuspa ia ngai ake oe. Lai as e se seng. O le e se senga o lo whawai vai le whai ngā wenga lea tua. Nang o le whaiwhai lele ingo kako whanga o le se mea whai ngofini. Leo au loa ngei wo mamo kama kolu ia. Ko malama faksole ya usi kami oke mai o makua se awa song fai kama ki faksole ape o fai ngo fienge me ape kasi skala le lei oka lua ko lima chura fiu e vala o le ale fai aku fa fi awal ko fai o kami fai I mean but we have to have patience. One of the things that my children is teaching me is patience. I always tell my wife, she's like, honey, ia kukusa lo ongo sailo e kalesia mo long sailo whangau. And it's true. My kids teach me that every day. And I praise God for my wife who's patient enough to deal with them. Sometimes I feel bad because I'll be like, all right, honey, you got the kids. I got to go study, you know. And then I'm hanging out drinking tea. And no, I'm not. I'm studying. But it's work that must be done. We have to be patient. We have to be willing to raise our children. Say, man, awa ke whaavai matua, awa ke whaavai. Po le ale vavai a koe le whaalongo. Awa ke popole ai. Because the Bible says, e ke lulua, le halu ai kongu la kolo. Po le ala le whaalonga, e ai ale kaimi e kami api o ipi o, ke ia wapalo la wa, koe manga kua. Se sa o alo ki ngamalo kama. Koe foi mai la ia. Me ngā whaku ia ke oe, awa ke whaavai, awa o pea. Fai pea lo ngā luenga. Teach them. Pele whaalongo le alu. Alu pea lo whamalosi. Fai pea. E ai le aso. E ai le aso e koe whio langa le mawhainga selu po le atua. Le whamea. A o tātou whanau. A o ina. Mātutua e le toea. E le koe ke. Po le alal mā kua whapese o le wanga whaila o ngā luenga e leo alu la lulangi. No. E ai le kaimi e koe sawai. Paulo mea. Fai pea lo kiuke. Kakalo pea. A o pea. E ai ale kaimi e koe fo mai le atua. Say amen. Teach your children. Notice the next thing. He's young, he's inexperienced. I love this word. The work is great. Everybody say, the work is great. Famay tala te famay. It's a leling al winga. Hanga ia il kala kavika. Ke leling al winga. Kusal kala kavika. Ele faingo fie. Ele fa pe ifo langa ilis kanga kai kaulo fa ku go famay faingo fie. No. Le kau kala sa wa kavika. Le mele la fai sol monga. E leo se kamai mea. E leo se mea whaingo fie. E vai e kamai kike lo wakali. O le ke lei o ngā ruenga le la whai. Le lau fia whamalo se aki hake oe. O le ke lei o ngā ruenga le tua. Le foi kako wawai whale lea.
Fafkai le kua lang lengka ko falong ang ngafia kasi tesi maltasi 5 milionga le tau fale le toina. Ke le fo el kupe nga fai. O falong fo isi fa fe ya fai fe au fe mai kasi milionga hama. Le lau ke ngofo ma fa stole. Au ka kola le wake al kasi. Se oso foi lua wake foi man lua. Ko iki a pa ia ko fa. Alo ngofo. Au le mea mali la lau fai ka wole mau ko ngale ngala ngai le sunga ya franga ngaf. Ai pe ole ngalue le lo ngalo le tua. God works anytime. I pe ole mea le ngakula ai mai. I told my wife, I said, hey, look at this line. The work of the Lord is great. The work of the Lord is great. It's going to be tough. It's not going to be small. It's going to be big. It's big. But notice why. Notice why. Please, if you have a pen, underline this. Because the temple is not for man. Oh my goodness. Come on. Because the temple is not for man, but it is for who? It is for the Lord our God. Famea te le ngalwe ai siame ke le ngalwe nga famea awai leo se maota ngata au le maota e a fio ai le tua mamalu le tua sili ese le tua amio tonu le tua paia e te le ngalwe le kalesia ke le kawal fale le aisa e leo te pale o te tangata o le pale o le tua soifua. Ia langa wako ai lo loko angafi. E ka umai ka milionga fa ke pe o ka ka ko fa. Ai o ko lo loko langa ke le nga le tua. Ke le nga le tua e ka le sia. E mo I lava ka ko va ya ko ele kai mo sko lu milionga ya ka ko. Ai ma fai ai sia langa le o se fale o se tangata. Au le fale o le tua so tua. Ka le nga la unga fai ka navi fa me ya. O le ale au nga ngai fale. O le fale a winga ile upo le tua. O le fale e tapua i tangata I le tua. O le fale tatalo I le tua. O le fale sulufa I tangata ua mana mia. Se fe soso ani fa mole le kalesia. Awa ki koe fa longo ki ngā. Awa koe fa vai. Pe ka awa ko le kau e si aku foi o 5 milionga. Ia koa lo loko. Langa le fa ua le fale I se tupe. E pau I le fa tua I le tua. E fau I le fa tua I le tua. Nang ole kua ia mafai mea. E le koe fesilingi al mea nga. O ke kali kongu foi, wo levang whaakali mai le kua I le mele wa kul fale. Levanga whaakali. Wo leva foi ngā tofa I le tua le aso e whapa iai, le aso e kaunguka ngei mea. Pauare mea o kākou. Ka penga kako kangaka ia whakua pea, ia whamalosi pea, o le ale kala le siri e whai mai, whakua pea I le atua, po e si aku foi le kau o le 10 milionga, whakua pea I le atua, aisea, lango le fale a le atua, leo se fale o se tangata. I hope that encourages you. The job is great. It is big. It is expensive. But you know what? I'm willing to bank it all on my God. Why? Because He deserves the best. And we're going to see here as we look at this, that as David gives, I love this, in the middle of his giving, he gives with a heart of thanksgiving. E whai lo le tata lela o whai akul kala ka vika. Ia whamai lo kala nga le isi whai upunga ilua. Whamai o ngā, whai lo langa whoat. Ngai a leo se kai ia. Ele I alu wala au mua kangaka. I will foa ia ia o ngolo. Ale kako whai kawa. If you look at it in verse 2, it says what? Hallelujah. Now for the house of my God, I have prepared with all of my might. Think about that. This is what he's saying. For the house of my God, I have prepared with all of my might. Lisi mai lola ia menga o whai kavika. Moreover, because I have set my affection on the house of God, I have given to the house of my God. Because, listen to what David is saying. Not only does he set the example by giving first, second, he says, the reason why I give him my best is because he has an affection for the house of God. He has an affection. What does that mean? He has a heart
for the house of God. E yailo na loto I le fale o le atua. Melanga shui elanka ukala I. Notice that he changes. He doesn't say he has an affection on the house of God. He says he has an affection on the house of my God. When you turn it around and you have a relationship with this God, this isn't just the house of a God. This is the house of your God. This is the house of my God. And when it's a house of your God, then it's your business to make sure that it's the best house for him. It's my business to make sure that I give my best because it's my God that I'm serving. How many of you have a relationship with God? If you have a relationship with God, you would not hesitate to give. You would not hesitate to sacrifice. Why? Because this is your God. This is his house. This is our house. Have a heart for the house of God. Talo ya te tato ya maua se tato loto alofa I le fale o le atua. Lango le fale o tato atua. E ale wa sui for me o le fale o lo atua. Fale o lo atua. And then he challenges the people and he says, how many of you now will be willing to give? Ai manga ya le fasolonga. E sa wal fasolonga for me ya. A makai ya ai nga kai ka. Ale ke fai kawai. Ah. E kau ngai ngai fai upong for me ona foa I lea ma le loto o matai sili. E ngi makai kako e kalesia. Le fia si lima. Langol makai mua. O makai sili. Langai lea ngal makai ngofo. Baka ko iloa. Kako iloa kako ainga. Fia kako e makai e ngalu lue. Ai le foi fai mai le fasolonga lea. Le wa fisi le o kavik. O ai la o ko saungi e fai lo foa I le atua. O so mua makai sili. O soifo la ia whamea, ma li'i o I tu ahinga o Israelu, ma li'i o taito afe, ma taito selau, ma e pule I le ngā luenga a le tupu. Le ainga taitai, pe on tam whaiatu telo taimi, o kākou a mua. E awa al kākou songa whaile ka le sia, ai a whai wa whai kākou makaikai, e mua kākou I mea. Ia ngā whako il whaasolonga lea lewa ngā ioi ngei kupu ia kāwika, whailonga ia ngā luenga, le lau wala au atu mua mai ainga taita, ai whaasolo atu le ia le ainga lotu. Me leo te whaamalosi atu awa ke whaavai. Ai lewa wha mai kāwika, ke le ngā luenga. Ai awa ke whaavai, ai sia, e leo se maota o se tangata, o le whale o le atua, amen? Le lau alu loa wha mai wa whailo le whaaftai o le kāwita. Ma ngaia I o langa tatalo. Ma ngai e lo na whaaftai nei aso. Ma o ila lea o le atau ma whai atu ai, fe soso ani atu ai, pe whaape whio na maua e tātou lea nganga whaaftai, I le taimi e whai le tātou whawai. How can we have a heart of thanksgiving when it's time to give? You know, it's funny that you see the word giving in Thanksgiving, but a lot of times when it's Thanksgiving, we're about thanks receiving. Thank you for my turkey. Thank you for my food. Thank you for this. But how about when you have nothing? Are you still as grateful? Are you still as thankful? Thank you for aftai wa maua. Ai maua lo se mea o koka. Me se nganga fa sa mo. O lisi makai alwa ya. Faile mea failanga lo fa afkai wa maua me ai. Ale sili. Ale ilangi me fa afkai fa penga. Ala ku foi fa alo along al se lau kala. E fa along ku fa le polo ngau ska mai lai nga umalo. Wai lo ai wo le se nganga fa afkai a. Ale vesili mo oi, e mawhainga e whaafkai I kaimi o puapuanga. E mawhainga e whai al whaafkai le kaimi ua lea iai se mea. E mawhainga e whaafkai le kaimi e ke fua iai. And we look at that, and so today we're going to close with that as we bring it to the end of our sermon this morning. There are three things that I want you to notice. As we look at David's prayer, langol tatalo leo tavita leo feme fa uponga school feme ona vivi ai lea mafa manu tavita leo tua langa leo va ai aku kavika leo kai kasima o mai kanga kai faila ko kaulanga ai kako va ai la kakalo kavika leo le mangai ai o me ia mawai e failo mai ai e tolu nai meia fia tu fatu nita out. Three ways that we can be thankful when we give as we look at David's thanksgiving unto God. Three ways that we can be thankful. E tolu ya wale mawhai ona tato mawai le loto whaftai pe a tato whai. O meanga mo mua lea, pe a whai o take notes. Mua. E mawhai na maua e tato lea nganga whaftai ma le loto whaftai pe a tato whai. Pe a whai tato te malama o mea umalava e mai le atua.
O mea umalava e mai le atua. This is the first way that you can have a thankful heart when you give. Number one, you need to understand everything comes from God. Everything comes from God. Ai fai tau ai la ielo na tatalo na fai pesul matasi mai yo vai e o le sili ese e o le malosi male matangofie male mamalu male malu alii awa o yate oe mea uma o ile langi male lalolangi yo vai e o le malo o fa sili oe e sili I mea umalava. Falongo le fai pesul malu fa me e mai yate oe le oloa male mamalu e falongo yai. E mai a te oe, leo ya kako, po le alo fai mai wa levang e ngalue mai overtime, ma o kupe ngai ma wa aonge ngalo ya ke oe, o le foa ima le whamangu yanga ngau le tua I a ke oe. Lango mea o malava e koe fo I a le tua, aonge ngalo ya ke oe, anga whamanga finga ngalo ngai le tua, e ka opi lo ma ngava e ke umai po nge yala leo ngā. Le ma losi ma le ea lo ma nava ina tatou, aonge ngalo ya te oe, o le tua le ona mea umu. Mea la ngai foa I le tua, ngai ke maua I le malosi e ke ala usu kai a umai ke whai o ngā luenga. Don't forget, everything belongs to God. Everything belongs to God. That's why when you look at verse 11 and 12, yours, O Lord, is the greatness. Yours, O God, is the power and the glory, the victory and the majesty for all. Everybody say all. All that is in heaven and earth is God's. Everything. Awa lavang I whaapese ka ngā kausanga mea. Ia kako whai keke el kala ngā. E leisi whai ao ngā mā kouse o whai a kua ngā. O le whai ao ngā o le ao ngā sā. Sa sau ngeila e whai mako o le songa. Ia o sau ngeila le sā ngā. Mā ngai o lang ka wale fo. Ka wale fōua ka wale mangai. Fuka whakau ngeia. Ia o whai ngeila mako wasenga e whamakala mai lor whai ao ngā whamai o ka wale lea. O lau ka wale. Ai mai la lankala. Ia I se fsosoangi se isi. E le fsosoangi mai fo ile akua yakia. O a lea nga o ngā lue la overtime. O lau poko lea nga o sefe le kupe ma o loa fili leile peng. E whaia lau credit line. E whaia I lau ka wale le. O a lea nga whaia. Ai le o le akua. E le fsosoangi. O la lea o ngofu. O whapea. Sole. O le whaia o ngā sa. O le vi inga kaunga ku ile akua. Ai le whalonglongo whamei o ia le o mafuenga maulang kawan. Ke leo kala pelo aku lea sila fia le akua. Le isi vai aso e so ai. Ai maua kala. E skengi le angal kawan. E skengi le kawan whamei e oso aku ia le vanga. Ai o whai afkulinga o isi kawan. Sawa. Menga le lakua pai luma le ngo fuma ka milo fa fia ka vale ku ia ku mleisi ka vale le mili fa kasi ma ka vale e umai fu toro los le ka vale fo kasi le vai aso ai toro los le vai aso e so ai ke le o fa yakula o se simea ai la wa kal konga langol kangaka wa fa pea o langa mea kangaka wa mangaku fa pea e le so soangi mai le akua awange ngalo ya ke oe o mea umanga e mau e kako e mua mai le kua. Awa lawang e kako whaapea o kako mea. Ia kako whaikeke po le afo I le whaalongo I seisi. Ai ngai ke musmusua o ia oe. Le sila fia I le kua. Ia e whaikeke le karesia. Awange e mau e kako le nganga whaapea e mau lo se mea fo whaapea. Oa lea. Langa wa o ngai lea o mau la ufo mai. Oa lea ngasi wesua. La o poko la waka mai e whaikeke. Langa e ofo I le poko mele aka mai. Everything comes from God. And you understand that. That's why when you give, it doesn't become a challenge anymore. Because when you know that you're giving because God gave you first, why question? Why hold back? Because again, the other G comes in, greediness. Generosity, church. Give. And we say this song. There's a song that we sing. Ele tutusa lawa, lo foai malea tua. Awa nge ifa akusa lo foa I male tua. Le kai laka lakas kako foa I pole ale milionga kupe ke ave pole ale ma ngai fo yo awa ma awi ka u e ka vika. E le kai kukusa mal foa I le tua. Le al foa I le tua.
E alo na alo pelo Yesu. E tino ma le toto na whaamalingina mo oe. Tangata ngasala. Ai ona o lona alofa mo oe ma. Why is that big? Because money can't buy salvation. Money cannot purchase your salvation. E lema whaile tele o tupe o na whaatau waile whaolatau. Ua na ole toto o Yesu Keriso. That's why it says, when you have been redeemed, you weren't redeemed with gold and silver and other precious stones. You were redeemed with the precious blood of Jesus Christ. Do you understand? No one can outgive God. Ele aise tasi mafai ona sili atu lona foa ile atua, because everything comes from God. Melanga fa me yopo le yopo. Fa me ngau mai le lava. O ki koe fo ia ku ngamau le lava. E ili siaka nga ova ayai. I fale lua. Fale o kanga kamakiva e fai pepa ma fai pepa. Ma le fale o mau oa. Le ese. Ke leo ngei fale kele o pop. Fale langa e lua e lunga. A o lalo ifo. O kunga mau. Ai vava ai sai so kunga mau. E kukusa uma. La yas ese senga. Po le ale ma ngai o lo fale. Po le ale anga lo fale. E uma kako le kunga mau. The same thing. A melanga fa malo siaki oe. A ole ele mai maulo kai mi laulangi. A ole mai maulo malosi ile laulangi. A ole mai maule kele o kupe ile whaakau o mea lea o ngā ngei laulangi. A ia alu o kupe I mea o ngā. E ngā whamalosi le karesia. O le kaimil ngei church. Ko olu kau sanga leo ku akuai. Se kako on sa iai. Ile kako fi ai steak. Ile kako fi hoi mem. A ia kako on sa i. Se whai mua mua le whale o le atua. A aku ia ke oe. E kulo le whale le akua ke fiwe ai steak. E ngā whamai le akua. E fua ai ngei steak. E oso mai whawhaufu ngā isu se kulo ia steak. Langa wea. We wha mua mua le whale o loutama. We wha mua mua le whale o le atua. Ia e wha mua mua le whingalo le atua le karesia. Second thing that you can learn from this prayer. Second thing that you can learn to give is understanding that the earth is not our home. O le sile me ma whai ona maua I tātou le loto fōa I man whaftai. Tātou man o le lalo langi. Ele o se tātou no fuanga mau. Ele o se tātou no fuanga mau. A whai la ke malam lamal mea. Le ala me ke greedy ai ngā wenga le tua. Ai a whai si me ke alu whaakau ngei mea whaakau peonga whaaku. E alu umalo kupe ngā whale mā ngai, ngā ka awale mā ngai. A whai e oki o le aso ngā saule ilka ngā ka whea alwa I awala le aso a koa ngofu ngā whale a ngā alwa I lo malos. Ele o se tātou nu unofo mau nei le karesia. Mea langa, e ke le 5 mau wai. E ke 5 mafola I le tua. Langa lefa mai le tua, when you invest, don't invest in the things of the world. Invest your treasure in the things that are above. I say, for me, your treasures, if you lay it here on earth, ola mea mau wai. Ia e waku monga, e waku isi mangu, ia ele, e waku whaaleanga a. E for me, invest in mea oilunga. Mea ngā whaku iaki oi, au koe mai maulau ka la McDonald's, lau le oso il taia piris, mai si mea. E o mai lau kaulanga ngai whai le tua. Te amen? Tina, se ua lava ngā ofu kolose, wakau le ofi mako ofu kongo, le kumo ofu kongo kolose. Nā pēa lava ia ngā skaili. Ia ngā lakulia kala le kolose, ngā le kasial ngai suki a sif kama alua kau kau, au ofu ma le finge ma le isi ku kau le isi ku. Se ongo sai ngai kolu kau sanga ofu mai pelo ofu mai pasui. Se peres se longa wa ngau se vai pasui. Wal ma fa pe se sui langa ofu mai aso le sui ma ofu le lu ba sui langa. Se ofu mai fast fulu paul me ya alu ku pe ile me kau al wai. Say amen. Ya la wai kamai al mafkanki. Kinga awal falongo kinga say amen. O mai lo e faithing ngalo le tua. Invest e malama e lang akako e olol kai me oki kako. Ele ma fainga homa ave me ia. Mai mau ape anga fa pe kako greo ma kosom kako kavale koso kako fale ave kako o fa pe ave u mau me ia le fale le langu fa le tua le fa mai opu ele ai mangi me ia ke alu ma o kunga ma. O le ala le ke lo me kang fa kasi mo e ngaka ngai le pala.
Nea ngā o whākua ia whai keke ia wa elisi whinge wha mai ia kangua o ile ofu e whai kupe. Ka alo whai. Ko e alui whaia monga mal ele. Nei si au ngā mea uma, aile mawale ula e whaavau. Nea ngā whākua ia ke o e wha le atua. Work under that idea. We're not staying here. So be okay with your car. Be okay with your house. Some people are uptight about their one-bedroom apartment. Praise God, you have a house. Do you see the issue of homelessness here in Seattle? But praise God, you have something. But the problem with us is we are not content. Ele to afile mulanga baba ai akulo ole fuai o loko kako. Yoi, ole fuai o kako. E mau lo se mea manga elis kanga ka ke ia o fai fua. E manga ia mai loma ila se mea elis e ke ia o fai fua. Al mea la leanga e lenga kala I kala ma whaupunga e whai. Ngā luli e whakuskusa e ka ma whai e whai se long. E koe whakau e se ka wale sili aku. E ngā saula ia laima se me whai le pledge lang loa ki ngā inga kongi le si long lea. Be content, church. Be content. Whai ke foi kako le mea leo le errands ma le rent to own. Nang olis ka nga kai mawalolanga whale fau oka. Rent le pusa aisa, rent ia le couch, rent ia le lau, rent ia ngā fua, rent le moenga. Koe kike le ise me rent inga I hoa le whale mamau e rent ai maisi mea. Ia ngā saula ia le pili kasi lua kolu whai le mo keki ai sfulu pili ia le rent kalu ai lea. Fia ngofo I mea lei. Ia ngā kai kasi lea saule vai aso kosol couch, saule vai aso kosol pusa aisa sautia. Lango le fia ngofo I mea maua lunga. Le fia whaare a lio kako mea. Ka le sia whai keke langa lela whai Thanksgiving. E la si mai kou ahinga. E we whapea se mai se pusa aisa fogo. Lewa ngai pusa aisa. Ngau mai foi ainga lewa yaso le pusa aisa lea. Mai se pusa. Aua. Wal a ola le pusa aisa lea ma. Ngai le malu lua whai mea ai. Ka lia mal whafkai walawa nga. Ele o akun ka ngaka kilo pe lengi o pusa aisa. Whai keke le ma whauwhaunga nga le ka le sia. Ia e file mui mea ngā wa maua e oe. A whai wa maua so fale vi ia le atua. A iei so ka vale, se laupa senge vi ia le akua. Pa wal me I ka vili pa. A ia e maua pea. That's what he says in 1 Chronicles 29:15. For we are aliens and pilgrims before you. This is what David is saying. Aliens and pilgrims. What does it mean to be an alien? Alien means what? They're a foreigner. They don't belong here. And so he says we are aliens too. So we're able to give. We're able to give freely because we know we're aliens to this world. We're not of this world. Heaven was made for us. And guess what? No matter how much you invest on the things of the world, it will never match the things that God has prepared for you in heaven. So why waste your time on the things on earth? Spend your time on the things that are above. Me ala nga ai ke mala malo o le lalu me le sto no fumau o le fai ngofia I o le mamulu atu lo fai fai ngofia I le kusingo lo se fulu ia o skai me o mai ngai ke o kusi o ka ko fulu ia ke o ke lo le lei al kanga kala fai malanga loko fia mal kanga kai le fai mal fia o ke lo langa kuskusinga a mama le lei le kus la fia langa lo ai a fia ka fai kau po le ale ngole e loai langa whali, whai. E ka le sia, ka ko whai mea le lei mo le atua, whai malo loto atua. Awa foi nei ngalo e oe, e le o se tatou nu no whamaune. And when you have that understanding, I hope it changes the way you give. We're not of this world, so don't waste your money anywhere else. Give to the will of God. If we're about pushing the kingdom of God, spreading the gospel of Jesus Christ, our missions giving needs to go up. You know, one thing that I noticed with our church, and I'll challenge you here, when it comes to missions giving, we're down. And I want to encourage you, mission is very important because it's the mission of God, not anyone else. Souls are at stake. People need to hear the gospel. So I want to encourage you, let's do better when it comes to missions. And when I say missions, I know we have tonight, the women have their light for the lost, the men had their, or light the way, and then the men had their light for the lost, the youth had their speed the light. But in general,
would you have a better heart for missions? Because this is where the heart of God is. Thank you for the tithes. Thank you for your pledges to the building. But please, awange ngalo le mission ale tu. Lang ole vaenga tahua lea. Ole fola ino tala le. Ia kele ia nganga e manumalo ina mole tua. And I just want to encourage you, church. Right now, we've just crossed over giving $20,000 to mission this year alone. Over maleluas fuluafe in total. Speed the Light, BGMC, Light for the Lost, Light the Way. And we're not even finished. All of our missionaries that's on that wall back there that we support, every month, 100, we have about 13 missionaries that we support. And because of your faithful giving, over $20,000 has gone to missions. That's the heart of a church that we're looking for. A heart that is in tune with the mission of God. If we can't go, there's other people who have already gone. And so what we can do is support them. Say amen. We are pilgrims. What does that mean? It means that our citizenship is in heaven. Say amen. O le tātou nu'umoni o le langi lea o lo whaatalitali mai el tātou whaola o le ali'i o Yesu Keriso. O le mea lenga I lofo I Abrahamo. Lo le Abrahamo ngā wala awatu lea tua kulo fale kulo a inga ai muli mai a te au e te alu le nu'u o te fola inatu. Ke loe alu ese ya Abrahamo whameila tusina e pewe sumatasi. Whamei o le whātua sa au mauai o ia le nuu na fola ina ua whai o ia matangata ese. Whamei a sa nofo I le fale ie, we wawai ai. O le nuu na fola ina, when you think of promised land, you're going to think big houses and everything, but it says he dwelled in a tent. As a foreigner, as an alien. Church, if you live in a tent, praise God. Because you understand this is not our home. Say amen. Ake ngofar fale ie vi ia le atua langa ke iloa sili akul fale ngai sa unge Yesu mo oe mau I le langi mea muli e wha mai tatou launga nei tai au nai mau al whai upe sun mal fitu loa tu wai ua o iloa o oe e te sue I le loto. Say amen. Number 3, God tests our hearts. E sue le atua o tatou loto. Mea langa o ke whai ako I tele o taimi, wawa ai wha leilo foa. Langa o lo foa ai, e a mata mua ai whea, e lau loto. Langa po le ale ke leo lo kupele e whai I, a ele alu ai lo loko, e laise manguia. Po le ale maa ngai o le afe ka alale wa kusi lau sfulwai, a e ke le loko I ai, e laise manguia. E le silom kua sa mako loko, sawa o inga fo ia le lako anga sa o kalngofo il mka upula le sfulwa I malfua ia fasili mai lom kua le ia. Fa me se o fiu e fai sfulwa. Au kele o va ai angi manguia mai le kua. Ngal ko fa mai so o ai kakala le langi kakala ai lai se langi o kakala mai ia. O fa ko lo silom kua. E ke fia fai lo sfulwa. Me fa longo il kalilom kua. Ele ai. E fia fai lo ele ai. O whakolo lomkua, o le whaalavelanga. Lango le foha I le atua, e a maka I lau loto fia. Lau loto malie. Lau loto ua tui na atu. Mea whatu, e ke foha I lolo kaulanga I le akua, ngai alu aku ai ma lau loko. Langa le whamel kuspai, o le mea iai lau oa, e iai fo I loa, lau loko. Mea langa so se kai mea wakul ki a kongo e au lau foa I e loa e le ngau lau foa I ngai kuai fo I lau loko. E ke kuai lau loko me whapea lea kua o whaakua I ake oi. O le mako pili le tu kai au ai lewa whaamua oi. O le mako mo keki le whai kai au ai lewa whaamua oi. O ke whaamalosi I ake oi I a kuu lau loto I mea ngai ke whai. Langa le ke whai kaua I whamei na whai le whanaunga Israelu, na whai e ka vika lako fo ai ma mea ai e lua o le loto fia ma le loto atoa. To fia ma le loto atoa. O lau whamalo si mulmuli le I ato ele karesia. A whai e ke ngofo mai fo I ma e whapea, se wo fiu fo e whai mea nge e karesia. Ai lai asa umanguia, se selo motivation. E ai kala I o ke whaalongo so isi whai launga. Fo ai e ke mangui ai. I don't want to teach that to our church. We don't give because we want something. E ai ke mi whaalongo whapea. Fo ai nga e mawali, fo ai nga kumoli o kanga I papa mai whawhawha yanga le atua. There is a blessing in that. But I don't want our church to lean on that.
Langa yeles kanga kai fo ai langa lafia mau mai sei simea. Au ke fim nga o lu ka wingal ka ko e kalesia. Ia e fo ai o ngolo usiska i le tua malona fina. Ia e fo ai langa ngai ke loko e ke fia fama lie le tua i lau taulanga. E ke fo ai loa inga ia mauni o mea o ke fai aku ia ke e fiua oi. E ke fiu e whaakali, e ke fiu e wawai, e lema whainga e loa whamaungianga o le tua, pe a whai e le aiso loko i lau fo ai ngai whai. Mea oma ke whai, e le ngaka lai lau sulu ai. O lau fo ai le loto malie. Le foi wa kele ka ko wa whaia ka ko pledge, le la uma le tau sanga o lau lui a te oe, o le mea nganga e ofo inatu i le tua. Ke le ofo mai a kia. Wanga whai ke whai mai a kia, wa ave uma o ko whale pui pui. A we fai ai luma o le atua, le fai mai le atua, a fai la o ea, we tau to ina i luma o le atua, a wasonga whakalikali umi. Whakau uloa. Langa o le ke loa le leanga o le whakalikali umi. E koso ai ia, fai ai le excuse, e ke fiu e ke fai mai, se i maua le ai, langa e o kai mi uma, e ai ale mea. E ai al me ka uma fai e ai al fala velave e uma ki o le angal ka vale a lela sa u me fai le ka ulanga o ko ka ofi uma la lela fai ka vale o ki fa ma losi ya ke e ke lo fa mo le tua e ke ko lo to le tua e ke mala malama vina ngalo le tua e le ko ke silingia lo fo ai le tua ango e mala malama i le loto lo tama pe mala malama o le tua fo ai ma fa manguia ya ke oi o le kua e onga le manguia. O le atua e onga le oloa. O mea o mau le sosia o le kamau a inga. O le atua e wha manguia. A o ka koua le ka o fia le wha manguia o le atua. Ia langa o le tatou foa i a tatou malamalama le tāu o le tatou avatu o tatou tangata ato toa i le atua. Aisea, nanga o le vava aia le atua. E le vava ai lo foa. E le kia le akua le mele. Wa elis kanga kai fia la langa o la se lau ka la le mo la mele. O fu nga ko la ulima se lau le fi mo fa ilo. E le o kia le akua le ngumela nga. La kilo le atua i lo loto. Langa le fa me Jeremia. O le si le me sili o na fa o le luma o le atu. O le loko. O le loko le me sili fa me lo le o ai se na te sueina. O ai se na te sueina. Ai koe kali al perfect Jeremia fa me o au o Jehova o le sue i le loto o le tofo i manatu ina ia tu ina atu i tangata taitasi e tusa maona ala e tusa foi ma le fua o ana mionga. God blesses you according to how your heart is tied toward God. Wava ai tatou loto le kalesia. Ke leo whape aku a makalong kai lalo lo giving, no. Whai lo mea lelei. Whai pea mea sili. Ai a whai whaakasi ma lo loto i luma o le tua. A e foai o le awa noa. Ke whai e se mea lei mo le tua. Ma ngai ala ia le mea mulmuli le tatou kawa ai ai a. Whai mei lo lenga mulmuli ngai sul malvalo e whao mai tatou launga. Yeo vai. Le atua Abrahamo. Le atua Isaako ma Israelu. Le atua o mātou tama. Le atua fo o Midway Samoan Assembly of God. Ia e tausi e whaavavau le nei mea i le manatu ma mawhauwhau o loto o launuu. Ma ia e whaatu mawina o lato loto ia te oe. Kusa lewa kakalo kawika. Langa wai loa lei e kawika. O le loko le mea sili o ngā wha o le luma o le atua. Lea le winga o kala lea. E le lei ngei le anga kai au. Whai ale lei ko le anga kai au. Langa le whainga ngā loto le sila fia le atua. Ai lewa kakalo ngei ka vika ia tausi e whaavavau. Ia tausi e whaavavau. O le kakalo le atua i le lako ku lai mai lea e whai kaulanga lei ia kausi e whaavavau le ngei manatu i o lato mawhauwhau. Le winga awa ne i foai malo loto le aso ngei o ofo i lewa i aso uma fo i laia. A ia tu mau. Ia whaatu mau hina. Ia tātou loto. Ia tātou mea le lei e whai le atua. I kaimia iai ma kaimia le ai. I kaimia kumuai le kaimia kaule kumuai. Ia ku mau pe le kako wanganga fo ai. I le ngā luenga le atua.
Kakalo ngā tāwita mo lang whanga, ulango le whaingo fia ia. I le kaimia kele ai mea. Au kakalo ka vika, i le kaimia kau ngau ngawa i walengi mea. Ia ku mau pea lau loko i le fingalo le atua. Midway, ia tu mau pea tātou loto le finangalo le atua. I le ofai aku e ku maiso loko se whaife au. Ku maiso loko se ekalesia. Ku lau loko le whale o le atua. Lango le ngā luenga le la whai, e le o se ngā luenga o se tangata. E le o le maota o se tangata, a o le maota o le atua soifua. Mea la nau te whaamalo si a te oe nei aso. Ia maua tātou le nganga whaaftai. So se taimi tātou te whoa i ai o le awa noa. Le awa noa e te a whai mea le lei, whai malo loto atoa, le atua o lau whoa i lea i a te oe. O lau tau langa lea i a te oe. This is everything that I have. I sacrifice it to you and to you alone. And I'm telling you, church, yes, the windows of heaven will open up. The blessings will be there. But I pray in your Thanksgiving celebrations this week, don't forget the work of God. Awane ngalo ngā luenga le atua. Awane ngalo ya mea e whai mo le atua. Ai mai se fo ele Christmas yo la tātou lata ai. Wa pe o le isi le season e kele o ngā pa ua ile fua ile kalesia. Na ngalo wa wha mua mea alofa meisi mea. Ai ngalo le atua. Ai lewa talo tā vita. Ia wha atu mawina o tātou loto ile atua. Kalesia, o lo te talo na ile atua. Ia wha atu mawina tō loto ile fina ngalo le atua. E ke wawa ai e la ia wha mangianga o le akua. Ale fa mail kuspai e ke ngofo I fale nga fau iskanga. E ke ai fuo la au nga koko iskanga. Lango fa mangianga o le tu e kangaka e fa mauni ya te. Kangaka e a mio le lei lumo le tua. Tangata e ana I le tua. Ai o wala awa tu worship team o te fia fa malosi atu o le isi tu lea. Pe le funga mai le vine. Le mati ma le olive. Pe le aini mea ai le pusa aisa. Pe wakasi fo il kaavale, pe wape fo il kaavale ngau le pasinga e ke aru iai. Awange suia lo wanganga whaftai le atua. Awange suia lo au nanga I le atua. Ia whaatu mawina tō loto I le fina ngalo le atua. Langa olo o tato au nai le atua soifua. Le atua e ou le manuia. Le atua e ou mea uma. Tāna e se I whaitau e wha uma I tātou la uma manu. Mai ia I o le wihi I le o tau I tā. I o vai, e ou le sili ese. Ma le malosi, ma le matamofie. Ma le mamalu, ma le malu ali'i. Awa o ia te oe mea uma o I le langi ma le laluanga. I o vai, e ou le malo. E wha simisili oe e simisili I mea o malapa. Mai ia te oe le oloa ma le mamalu. O oe e te pule I mea o malapa. O iai fo I lo aao le mamana ma le malosi. O ia te oe foi le wha tele ina ma le wha malosia o tangata o malapa. Me wha longo iai. O le kua ma ke wha malosia oe. O le kua fo aia kule malosi. O le kua fo aia kule poto le atamai. O le atu e fo aia tu le ola I ate. Mea lea, I tātou maole mga whaftak mias. I mea o malapa le whamel apostolo Paulo. I a tātou maole mga whaftak. Ka mea le tātou tula I ai. Ma le mga whaftak le neitai au. Awa e tātou vi inga I le tua. Awa e tātou I ate I a le vi inga. Hallelujah. Yeah.
exalt you. We love you, Jesus. In the mighty name of Jesus. And everybody shout. Hallelujah. Thank you. May you seated in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. I want to thank all of you who are tuning in online. Thanks for being with us this morning. We pray that God's word will encourage you, especially in this Thanksgiving season. And on behalf of our Midway family, we'd like to wish all of our family and friends who are celebrating Thanksgiving this weekend a very happy and blessed Thanksgiving celebration in the name of Jesus. We are to last of our time. Ia o tō umalava mwhaina mai mua mai nei tai au. Ia mai anga lei atu le atua. Ia o ngāfo le upo le atua. If so ani atu ia te oe mai tātou umalava. Ia au wafo i le nei sa valinga whaale nganga o tātou whia. Ngai nei vai tau. Ai whaaftai le au wai o nā nei le mātou sau ninga whapitua mo le maftanga tina. Ia whaia mau sa wāwanoa. Ia. E toi al watu lava le live i le afo lima. Ia mawhai o na e au wai ai mo nei taimi ia. Thank you for being here. Until then, God bless you. We love you in the name of Jesus. Amen and amen. Yeah, tato e kalesia, ia o le te loa.